isezerano rikomeye cyane sitakufa avuga amasimba maana maiti ya mtumishi wa Mungu inaomba ikuwe honore. Sababu Mungu mwakili yake vile Farao alikuwa na uwa watoto wanaume mumai. Mungu pia iliomba prepare surprise ya mai ili alipisha kizazi. Sijaka kuna mtu elewa vile mtengeneze mtoto kitunga ili aende amwache mubahari. Sababu ule mtoto Farao iko natafuta amue kama uko mtoto wa ahadi. Hata walosi wapange njama juu yako. Kama uko mtoto wa ahadi hata wakupatie sumu hautakufa kama mpango ya Mungu yatimilika. Kirundi numbe Simoni Aramwi Shura Murombe ati Imana shimwe cyane. Bwana pewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Tuongeze kusoma. Reka twongere ko ni Zaburi Psaume de David yanditswe na Dawidi 107 Zaburi y'ijana n'indwi verset 19 ari akarongo ka 19 à 21. dushikane kuri 20. Est-ce que munayua kwenye teme yetu ipo? Mbega murazi aho ijambo twahagaze ko mu kino gikorane? Est-ce que munayua teme ni nini? Muba mugizi kwa neno lako, iravuga ngo kubw'ijambo ryawe, kwa neno kubw'ijambo nitashusha nyavu. Ndaza guterera isenga. Ni kusema hivi, bivuga ngo kwa neno la Mungu, kubw'ijambo ry'Imana, kwenye ulishindo, aho wananiriwe, Mungu atafanya jambo jipya. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oui, Psaume 107 verset 19. Zaburi y'ijana akarongo ka 19. Aravuga ngo maze batakambira Uhoraho ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara, abakiza kuja mu byobo byabo. Amen. Kuna mtu unaelewa hili neno? Akisha tu pale. Mon français nasema hivi, dans l'air de détresse, ils crieront à l'Éternel et il les délivrera de leurs angoisses. 20. Nasema hivi, il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Amen. Sijui kama kuna mtu unaelewa hili neno. Sinzi ko ari umuntu ariko aratahurira ijambo. Haleluya. Amen. Katika magumu zao, mu magorwa yabo, katika shida zao, mu bibazo byabo, walimulilia Mungu, batakambira Imana, na Mungu akawagomboa, kandi Imana irabakiza, na akatuma neno lake ikirungi cy'ijambo ryayo ili iponye watu wake, kugira ngo rikize abantu bayo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Tuna kwanza wakati nilifika hapa, ubwa mbere shika muri iki kibanza, nilirudia Kongo wakati ile makonfinement ziliingia kama nchi zote. Nasubiye igihe bya corona biteye mu Iswa mu nibyo bihora bituma umuntu yangisi. Ndio utasikia tu baba kuja uniue basi nenda mbinguni nikapumzikie. Ile magumu ni shida ile. Kuyo bibazo byiyongeranyije umuntu niho yatangura kwiyatura ko yirondera urupfu. Ngo mu bintu njane mu ijuru nduhuke. Ile ni njala. Iyo ni nzara. Ile ni ukosefu, ni umaskini. Ubwo n'ubukene umuntu aba hari kuburanirwa. Maombi ya tajiri na maskini kake sawa. Amasengesho y'umutunzi nayo mukene si bimwe.
Kuko maombi singine unaombaka Mungu anaangalia sasa hii moyo ni anjana tu hii. Ndio nipatie chakula. Sengesho watu nikavuga ngo hili sengesho ni ndio mnashonje. Mtu mwenye nakosa anasemaka baba kuya basi pende mbinguni. Umuntu yaburani wale rusanga ngo ngwino rero ndane mwijuru nakundi. Uniue basi maana dunia ni yaofu. Nyicha kuko isi ndabona nakikimari. Dunia. Yisi nta kigenda. Akiona mtu anapita na gari yake anasema manasa hizi ni manjanja hii. Abonye imodoka irengana bayona mabati nta kigenda. Hauna baba, hauna. Kubera utayifise mwene data. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu akupatie pesa, Mungu akuinue, Mungu akushangilie. Bwana Yesu asifiwe. Shime sana Yesu. Wakati tulifika pale, idushitse harya bakatubeba mpole. Batujana mu ishamba. Bakasema limufule mangu. Mukuri impuzu zanyu. Watu wote wakafula mangu. Abantu bose bariyambura. Nikajiangalia. Ndiraba. Nasema mimi niko kuani. Ndavuga nari ku muntu w'umuherezi. Mufule mangu. Muri impuzu koko. Ndavuga n'ibindi bishoboka. Nikamwambia sitakula mangu. Namora je amuzo ngo. Akasema wewe ndio unatafuta kwa sababu unatafuta itabu karamusi hapa. Abantu barambara ngo rero ngomba kwigira akara maruganja ngaho. Unaangalia tu sura soda, wewe pekee unaangalia tu ni pepo wa mauti tu. Warabo umusirikare bashobora yuzuyemo impemu y'urupfu. Unaangalia mtu tu akikuangalia unasema hii ni pepo wa mauti. Akurate gusa mu maso muhuje abantu batubara tu yuzuyemo impemu y'urupfu. Nikasema siwezi toa mangu. Ndamubarira ngo sinshobora gukura impuzu. Kwenye wale tubeba walikuwa mapori sababu kulikuwa mai yenyewe ilikuwa ya chumvi. Sio kama walikuwa wanatia mai gani ya kutokota. Bari bashuhije amazi aramarike ari kuziko. Bakatoa hii mikono yangu. Bacha maboko yanjye. Bakaipiga buyo. Na buyo. Akaingiza mu maya maji. Bacha binjiza muri ayo marike. Haleluya. Amen. Nikalungula. Ndasha. Mukozi Imana akalungula. Mukozi w'Imana arasha. Mikono yote inakuwa sama karoti yote. Yose irasha koko. Kisha nikasema Mungu basi naona sake safari yangu inaishia hapa. Nsambira Imana ngo Mana ndabona urugendo rwanje rwo mu isi rurangiriye aha. Lakini nikamwambia Mungu haiko hivi ndio tulisikilizana nawe. Ndabona Imana ariko ntabwo ari ibitwa twaravuganye. Uliniita ulifanya na mimi agano yenye kwa nguvu sana. Wampamagaye kugira ngo ugire umuntu isezerano rikomeye cyane. Sitakufa hapa. Avuga hasimva. Maana maiti ya mtumishi wa Mungu inaomba ikuwe honore. Kuko ikiziga cy'umwana w'Imana gikwiye guhabwa iteka. Mupori yumu. Nasa mupori nani mwata honore maiti. None hamiri shamba ninda za guhereza iteka ikiziga cyane. Haleluya. Amen. Kumbi Mungu anasikia kama mtu atamu wakati ya magumu. Imana irumva rero iyo umuntu ariko arasenga ari mu marushwa. Mwile wakati ile muri icyo gihe nyine sauti ya Mungu sikuisikia. Ijwi ry'Imana ntabyo numvise. Sasa nikataka kufula manguo. Igihe nanse kwambura impuzu. Sodamu akanipointea arme. Umwe aca antumbereza kw'inkoho. Yake alichoke usiku ndio samaki inapatikana. Ibyo yigishijwe byamubarira ngo mwijoro ni hamapapa. Lakini wakati aliloa, ariko igihe yaroba akupata kitu. Nta kintu yigeze aroba. Iliomba kutane na Yesu. Yasaba ko ahura n'Umukiza. Ili Yesu kugira ngo Yesu ampatie hitaji ya maisha yake. Kugira ngo amuhe igisubizo cy'ubuzima. Niliongea hivi mu radio jana. Ejo hahise navuze gutya ku radio. Ukikutana na Yesu mu maisha, ngo iyo uhuye na Yesu mu maisha, atakupatia tu yenye unahitaji. Ntabwo aguha ibyo ukeneye gusa. Modelo uko pale. Ariko uko nyine uri ngaho. Unaacha ya gari. Unaacha ya nyumba. Ukayesa ibyo mu rugo. Unaacha voyage. Ukayesa ibyo by'urugendo. Ndiyo utaipata. Ariko uzobironka. Lakini ukikutana na Yesu, ariko iyo uhuye na Yesu, atakupatia tu gari. Ntabwo azoguha imodoka. Lakini kuna vitu vingine atakuongezea tu. Ibindi azokongera ko hejuru. Ulifuate vizuri. Umurikirane neza. Wakati alikutana na Petro, igihe yahura na Petro alikuwa mpagani. Petro yari umupagani. Alikuwa bado hajamjua
umunyabyaha lakini itachi yake alikuwa lazima apate samaki, lakini muda alikutana na Yesu. Yesu akamupa samaki, baada ya samaki akamupa uzima wa milele. Unasema na mimi nakwambia wewe pale, baada ya nyumba unahitaji, baada ya gari unahitaji, baada ya voyage unahitaji, Yesu pia kupatia uzima wa milele. Ukisema inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Petro alielewa ile kitu. Wakati alipata samaki, akasema Bwana, ondoka mbali na mimi. Ondoka mbali na mimi. Haleluya. Haleluya. Maana mimi ni mwenye dhambi. Yesu akamwambia Petro, kuanzia leo hautakuwa mvuvi ya samaki, lakini utakuwa mvuvi ya watu. Haleluya. Nikupatie ufunuo kidogo hapa. Mungu akupatia akili unifuate. Biblia inasema wakati Yesu alifika mboro Genezareth, mwili lake mulake ya Genezareth, Biblia imesema hivi, akaona debarki, debato, mena mwile bato ile mbili, akachagula tu ya Petro. Kwa nini tu ya Petro? Na mabaki zingine zilikuwa. Kumbi Mungu alichagula ya Petro, sababu iliomba amurekompense Petro kwa wema fulani yalitendaka mu Ancien Testament. Haleluya. Amen. Petro alifanyaka wema. Simoni alifanyaka wema. Mwakano la kale. Nikwambie mtu mwenye Simoni alifanyaka wema. Niulize ai. Mumaze ngo gute. Niulize ugute. Niambie ugute. Niambie ai. Aha, pale sasa ndio natafuta hili. Niho ngia ndababarire. Biblia imesema hivi. Ijambo Biblia livuzeho. Iliomba wakati Israeli iliingia utumwani pendant 400 ans. Israeli yaba mu muja. Mu Egypte. Baba muri Egiputa. Haleluya. Amen. Sasa wakati walitumwa mu utumwa, igihe bavuye mu muja, iliomba Mungu atume mkombozi. Byasaba ko Imana itanga umucunguzi. Mkombozi mwenye Mungu alitume ilikuwa Musa. Umucunguzi Imana yashize imbere yari Mose. Wakati mimba ya Musa iliingia mtumbo ya mama yake, igihe Mose yasamwinda mu ya mama wiwe, uchawi ya Egypte, uburozi bwo muri Egiputa, nguvu za Egypte, ingomezi za Egiputa, shetani akaelewa Satani ashaka ya kwamba huyu mtoto mwenye kuna saa anatafuta saliwa, uyu mwana agira buke ni elemata mshere, n'umuntu adasanzwe. Sasa inaomba nitie lwa, bisaba ko nshira hamwe kila msaliwa wote mwanaume, nshiza icyaga bibango umwana wa Waebrania, mu Baheburayo, akizaliwa niyavuka inaomba muwe bazoce bamwica mtoto mwanaume, umuhungu. juu ya nini? Kubera iki? Sababu mimba ya Musa ilikuwa ilishaingia. Imbanyi ya Musa yarasamwe. Unajua kwa nini unakuwa na vita? Wibaza ngo kubera sababu uko mtu wa kawaida. Kuko wewe uri umuntu udasanzwe. Kwa nini watu wanakuchukiaka? Kubera iki bakwa? Kwa nini watu wanakupigaka vita? Kubera iki bakwa? Na hauna kitu ya maana, kandi nta kintu, na hauna nyumba, lakini vita ni ajabu. Sababu wewe kuko intango unajiona hauna maana, wewe ubaruta uru, lakini katika ulimwengu wa roho ariko mu isi y'imwe wewe ni mtu wa ajabu. ariko umuntu w'igitangaza. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Sasa unifuate vizuri. Nagomba nkurikirane neza. Unifuate vizuri hapo. Nkurikirane neza. Wakati Musa alizaliwa, igihe Mose yavuka, Farao na watu wake n'abantu wakatia lwa,
bashiraho amategeko. Kila mzaliwa wote baravuga ngo umwana wese mwanaume w'umuhungu akizaliwa avutse mwende mumutupe mumai. muzoca mushiburira mu mazi. Mai ilikuwa na viboko, ilikuwa na wamamba. Hari imvubu, ingona n'ibindi. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako apandacho mtu atavuna kesho. Icyo umuntu azokwimbura ejo akibira uyu munsi. Mwambie mwenzako kile unakutapanda leo utakivuna kesho. Umwarire ngo icyo ubivye uyu munsi ejo uzokimbura. Mwambie mwenzako kile utapanda leo utakivuna kesho. Umwarire ngo icyo ubivye uyu munsi ejo uzokwimbura. Unasikia? Unasikia kabisa. Amen. Amen. Unifuate vizuri. Mukurikirane neza. Farao Umwami Farao alikuwa anafurahi sana yaranezerejwe vile alikuwa anaoa watoto wanaume mmai. ingene ariko arica abana b'abahungu mu Kumbe ajue ya kwamba ariko atamenye neza Mungu pia Imana ubwayo wakati alikomboa Israeli Imana igihe yabohora Isirayeli kutoka Mwishite kuva muri Egiputa mpaka Mkanani, gushika mu gihugu mulikuwa tu njia moya inzira yari imwe yenye bangetembea tuashu iyo bari kurwara urugendo rw'iminsi bangefika Kanani, baba bashyize lakini Mungu akageuza ariko Imana irabihindura akawapitisha njia ya jangwa, ibacisha mu bugaragwa akawapitia njia ya Merush, hariya mu kiyaga gitukura sababu Mungu kubera Imana mwakili yake mu bwenge bwayo vile Farao nk'uko nyine Farao alikuwa anaua watoto wanaume mumai. uko yatabana mu Mungu pia iliomba prepare surprise ya mai Imana rero yagiye gutegura ili alipisha kizazi. kugira ngo nayo yihoze Sijui kama kuna mtu elewa. sinzi hari umurayika Vile Farao alipanda uko Farao yari nacho vile atafuna. ibyo yabibye Shamba watoto wa Israeli gituma abana ba wote Isirayeli walifika mbele ya Merush, ashyize imbere y'ikiyaga iliomba Mungu apasule bahari yasaba ko Imana ica inzira ili jeshi pia ya Farao kugira ngo ihanga ryehuye ingabo za Angamia mumai vile walikuwa nabo baherere mu mazi ambia mwenzako kile utapanda leo utakivuna kesho. barira ngo icyo ubivye uyu munsi ejo uzokimbura Ukipanda mabaya utavuna mabaya kesho. wivye ikibi uzokwimbura ikibi. Bwana Yesu asifiwe. Nani hapi muri byo wasize ubivye Kuna watoto wengine hapo unaona wanateseka sana sababu wazazi yao walipandaka mabaya. hari abana benshi bagowe kubera ibyo base babite ibyo bariko barimbura. Ndio maana mule kuzimu mangumi tapifite itakuwa kama mule ni ajabu. Hariya rero mu kuzimu intambara zizohaba zidasanzwe. Kiani Kubera iki? kuna wengine wameteseka. Hari abandi bamerewe nabi Hakuna wa kuangalia. nta muntu amuraba. Wazazi yako Abavyeyi bawe walifanyaka mabaya. basize babivye ikibi. Uniambie mtu mwingine anaweza kuwa katika chakula itupe muyalala na kuko mwingine mwenyeko na hilo. Wibaze umuntu abafise nk'inja agahitamo kubisesa kwiyarara hari uwundi muntu araye ubusa. Vile na wewe pia mtoto wako kuna siku kuna mahali atafikaka iko na njala. Nawe nyene umwana wawe hazoshika yaburaye. Mtu mwingine ataitika mpatie mwingine lakini mtoto wako muhime sababu mabaya ulipanda. Azohitamo kubiha uwundi mwana kubera izibi nawe wasize. Lakini mimi nakutabiria mwenye uko hapa. Ariko jewe ndakunda Kila mabaya yenye bazazi yako balipanda isikuafekte wewe kwa jina la Yesu Kristo. basize babivye ntibigukurikirane wewe. Sema amen Ariko vizuri sana. Isikuafekte kwa jina la Yesu Kristo. ntibigukurikirane mu izina rya Yesu. Sasa unifuate vizuri kwenye niko na kubeba. Unkurikirane aho turiko turajana. Unifuate vizuri kwenye niko na kubeba. Kurikira aho ndiko ndakujana. Sasa Biblia imesema hivi. Ijambo biri wakati alizaliwa igihe yavuka menase ya Farao uwo mwami Farao ilituma mama yake datumye nyina wa Mose amtengeneze mtoto kitunga amukorera akantu k'agakapo ili aende amwache mu bahari kugira ngo amushiremo amujane sababu ule mtoto uyo mwana Farao iko natafuta amuwe yarondera kumwica kama uko mtoto wa ahadi kuko yari umwana w'Isirayeli hata walosi wapange njama juu yako nubwo abarozi bote kama uko mtoto wa ahadi iyo umwana w'isezerano hata wakupatie sumu hautakufa ushobora kama mpango ya Mungu yatimilika. ushobora gupfa Kama uko mtoto wa ahadi iyo umwana w'isezerano hata wakupangie njama nubwo bote hautakufa achuma hata wakupatie sumu nubwo boguha uburozi itatoka vitamini B komplete mutumbo yako kwa sababu Mungu anakugusha mu buzima bwawe.
Haleluya. 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 Mamake akamwacha Musa. Nyina wa Musa aramusiga mu mazi. Kitu kingine nipendeza. Arabona mbere kintu. Musa ndiye mwile mai ya bidokora wa mamba. Aba rero mu mazi yuzuyemo ingona n'imvubu. Njo mama anamwacha mtoto. Munyina musize ngaho. Mile biboko. Ariko ibyo na suruba ya mai. N'ibipunda alikumua mtoto. Nitigeze byica umwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mfate vizuri. Mumurikirane neza. Alikumua mtoto. Nitisha umwana. Sasa ile fai biriya mipunda ilikuwa nabeba kipunga ya mtoto. Ahubwo nibyo byasunika icyo gikapo. Sasa Biblia imesema ijambo Biblia ryavuze ngo unaiyo litete murazi irenga ikamsaidia Musa licharimera ngibariyeri lihagarika Mose. Musa kaenda akajikwama pale mulitete. Achagenda hariya mu marenga ile vaki Biriya mipunda. Ile vaki ija mipunda ati ilikuwa ikipiga nubwo yakubita, lakini ile litete anja marenga ikasaidia ule mtoto. Afasha ikasaidia Musa. Yafasha Mose mpaka binti wa Farao gushika Mungu alikuja kumuona mtoto. Aje kutora umwana. Kabla binti wa Farao amuone mtoto, imbere yuko amubona litete ndio ilisaidia kocha Musa. Ipirenga ndio ryafashije Mose. Maana ya Simoni insiguro ya Mose. Signification ya jina ya Simoni. Simoni lisigura ni litete. Birenga. Sikuna mtu afuata vizuri. Neka hapo ndio kulisha kwa bina. Maana ya Simoni insiguro ya Simoni ni litete. Nilenga. Na uone ajabu. Na bigitangaza. Litete nikalaka pembeni ya maji. Kandi lenga ila mu mazi. Na Simoni kandi Simoni wakati Yesu alikuja. Yesu aje. Kwa kuwa ni litete. Kuko walilenga. Angi mkuta nje ya maji. Ntabwo yakumusaga. Lakini unaona mkute ndani ya maji. Sasa wakamusaga. Maana ni litete. Kuko walilenga. Nimesema hivi. Jambo lile jambo. Yesu aliona tebarke. Yabonye amata. Akuchagula ya mwingine. Lakini akachagula ya Simoni. Sababu Yesu ni Mungu aliye hai. Aliona wema mbayo Simoni alitendea Musa. Mungu anacheka na deni ya mtu. Yesu anacheka na deni ya mtu. Vile alitenda wema. Yesu alipokuja mwakano jipya, alimtembelea Petro, alimtembelea Simoni ili amurekompense Simoni. Na rekompense ya Simoni ilikuwa mpatie samaki. Akasema njoni baada ya rekompense iliomba Yesu amtoshe mumai, amtie nje ya mai, amubadilishe identite. Yesu akamwambia hautaitwa tena Simoni, lakini unaitwa jiwe. Haleluya. Sijoma kuna mtu alifuata vizuri hapo. Sinzi kwa mundu alikarangurikirana neza. Ambia mwenzako hata ulifaka wema Mungu atakulipa hayo. Ibyo wakoze byose mubarira mu Imana izokwishura. Hata ulisaidia kama mtu na sanfra Mungu atakulipa. Ijana wahaye umuntu Imana izodibuka ikwishura. Sema amen. Sema amen. Amen. Mungu akamsaidia. Imana iramufasha. Akambadilisha identite. Amuhindurirwa amateka. Haleluya. 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 Wakati identite ilibakia, yahindurirwa amateka. Weka mikono juu. Ushira maboko yawe hejuru. Weka mikono juu. Ushira maboko yawe hejuru. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Mikono na papa, rudia papa. Kazosa garuke. Kuna vitu ambavyo Mungu amenionyesha juu yako. Hari kintu Imana materitoire. Hariho kubaha inzego. Haleluya. Amen. Mungu anamtumikisha mu domaine ya prophecy. Imana ikamukoresha mu mwibango ry'ubuvugishwa. Mimi sigenda. Yewe sinjayo. Mimi nifanye Mungu ananiambia. Yewe nkora iki Imana ibwiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Papa simama nikwambie kinyo Mungu ameniambia. Papa. Mwanya bikamanuka kandi byo bakura
Kuna nguvu za Mungu zitakutembelea. Unasikia? Kuna imbaraga imana, usobozi kama kuna uwezo wa nguvu za Mungu. Mungu atajibadili hapa. Imani ndiye kukufarako. Sisi tunaweza kumshangilia Yesu.